الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pemangnintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala tatap panian rakatan usubabaya siku di kapagan ada siku agama Islam. Sebab san mga uri penuh Allah na ayam apunto ka kebegantan usausayan na giyang kai apong betuan sa syurutu ujubi salah. So mga syarat arati akini paliugatan udin na kaya paliugatan ko sambayang. So agama Islam na ada ini betadian mga syarat upun maadan nagyuti kini paliugatan ko kitindigan ko sambayang. Saya pagam-pagani asyarat ini kita dua agama Islam. Nagyang kutwa al-Islam. Ayam mana na sukasul dekas iku Islam. Anda dini katarima angka sa ay agamang ka na agama Islam. Nami patut terka angkau tu akitin dengan ko sambayang. Sabab kugyang kaya sambayang nasi ini paliugat ko sirano tu. Mga tawaki pag-agama sa iku agama Islam na dapaliugat ang kusirano to ang mga tao inong kiriran su agama. Sabab sangkaw to amiyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at higit manay umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salah wa yu'tu zakah. Ini sugurakan at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kapakimbuno ayakan kung mga tao. Taman sa diran saksian na din na Tuhan ay nunta su Allah nagumataan na su Muhammad na sugu Allah. Nagusukitin diganirang ko sambayang nagusukibuganirang ko zakat. So miyakang muna na ang kaiyakaturo Nabi sallallahu alaihi wasallam sa ayaawi na niyan panulon na so panulon sa kasaksi sa ayabu simbaan na so Allah nagu saksian aso Muhammad na suguian na andad ni kasaksiin ka sa ayasimbaan na so Allah nagumataan na so Rasul na suguian na miyakasuldo ka kuwagama na mitutundugon na ipibulalan ka ang kauto asambayang naguminitun dugong paman ang kautwa kito na nakanakibugan ka kung zakat utamok ka. So isab na miyalo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si iku kaya suguan niyan kung Muadh pakapanulo na niyan si Isayaman at iyan naman na isi kung Muadh fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Na ayadilon nakakiranhay Muadh sangkanan apagtawa ket talingong maanaka maanas Isayaman na sukasak iran sa dadinat Tuhan ay nunta su Allah nagu saksian iran amataan na su Muhammad na sugu Allah fa in ata'u laka bidhalik na amay kaunutang kairan sangkanan apaganay ni dulon kakiran na fa-akhbirhum na panutulang kakiran anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Na panutulang kakiran na mataan na su Allah subhanahu wa ta'ala na inipaliugot yang kiran ang kautwa 5 waktu si iku uman kada daw agusok kagagaw ini. So yung maana na initundugun o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kauto akapunutula si iku mga tao sa Yaman aki pamayan digniran ko 5 waktu asambayang nagina ni miyakang gunanao
Sa mga tao asumyul di ko agama sa tatarim aniyan na ay agama niyan na su Islam na paliugaton sukitin dengan yang kusambayang. Ikadua, akya paliugat kusambayang na si ini paliugat ko sirano to ang mga tao adin na pamikiran yan. Al-aql, adin na pamikiran yan, adin na sabut yan. Nada paliugatan ko sirano to ang mga tao keadaan sa sabut, keadaan sa melang, udi ina pembedangan. Sebab sangkau tu aki aluyaun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiyan manai. Rufi'al qalamu an thalathatin. Ini puro supansu seiku telo katau. Mana napagminan sayaw nabi na sumang amaliran na kanabaib surat na gudi imagitong sabab sangkau tu mambubtadiran. Paganayron na aninnain angkau tu tuturugan na nasunganin adinian manggulaw la si ikaw mas akatuturugaon na nanapinunuto agama maana kenabutu imagitong sa galbakian. Hatta yastayqid taman sangkau tu adinian panakapakanaw wa anis sabi hatta yahtalim nagungkaw tu dapan kabaligi taman si iko kakabaligiron na mga tao ada panraw takir balik na angkau tu adiran manggulaw la manggalbak na kanabaw tu ibsurat udi na kanaba begitu nga si iko nganin diran manggalbak taman sa diran mau angkau tu amas sa akakabaligi kiran wanil majnun hatta yaqil nagu niapi sunganin ad imang galbak ko sirano to mga tao matatag-un subedeng taman sa makatanud naginan iinaloy o Nabi sallallahu alaihi wasallam amanay ni na andeden isu manusia na adin asabutian nagu pamikiran yan na miya peruron ang kauto at kitindigan niyang kusambayang. Ikatalawa inaloy na agyang kutwa al-bulug sukya baligan na sukya baligan na miya patutun sukitin diganiyang kusambayang nagudama pero nagudama wajib si kusiran ito dapan pangababaligi ang kautwa kitin digan kusambayang sabab sang kautwa hadith ami aloy pimaanaan tanong isaban ami aloy yung Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyan manay muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Sugun niyo kung mga wata iyo susambayang sa aya kapapan taga na idaliran na pituragon. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10. Na deneg niyo kiran, lambit niyo kiran, angkau tu amay kaibaga kiran susambayang siko minirampay su idaliran sa 10 ragun. Wa farraqu bainahum fil madaji' nabalawayan niyo at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam apakasunggayaan niyo sa mga igaan o mga wata iyo. Ewan na pagminan sayaw Nabi na siko kaya baligi kong mga wata na di ka pa kayo bapakaperembanga subagwa mama agu subagwa raga. Sugenan ikatlo ay nipatadwa gama aanda din karot akir balik ko tao na miya patutun sukitin dengan yang kusambayang. Ikapat na duhulul waktu salah so kapakasulad waktu kusambayang. Amanan yan mga uripan wala na anda din ikaw mga waktu kusambayang na miya paliugat ang kautu akitin dengan nun. Sabab ko kaya tiruaw no Allah subhanahu wa ta'ala inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta mataan asusambayang na miyabaluyanan si ikong miyamarati apaliugat so kipamayan dengan iranon aadin mapapanto ang mga oras yan. So lagi danan mambu so mga oras usambayang si ikong kapapagusyaw ng mga ulama si kusambayang aluhur na igilami ni puro sualungan nagungkaw to sambayang asar na ando din ikabaloy ulangon o along o kaadan sa madatarian na lagi dumambu so sambayang amagarib ando din
kasedep ku alungan namanya patut so kapakasembayang sa maghrib ku keten duon wagama waktu maghrib nagulagi mambu ang kauto sambayang Aisyah ande den kasedep ku pamurawag na kinanglan makasembayang yutit o sa kaya pakasulad o waktu Aisyah na lagi mambu subuh. So ay maana na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya kapangandoron na su Jibril alaihi salatu wassalam si ko ketenduan yan na kepantuan yan kung mga waktu usambayang na kinanglan na su Muslim na anda din ikapakasulid o waktu usambayang na mitindigyan. Ikalima, ami aloy kaya paliugat usambayang ng kautu aan naqa'u minad-dam wan nifas minad-damil haid wan nifas ang kautu asu manusia na mabaloy ang masutis kanyan si iko rugu agus iko nifas maana na ang kay kalima asyarat na si inipaliugat abitira si iko mga bai amay kami pukas sa iran ang kautu arugu apakaw makiran agu igira agu penmimbaw atas subai na mapaparoron ami babagakyan so sambayang paana daw mapatot na amay gamada so haid agu sunifas na miya paliugaton so ay maana na kitindigan ko sambayang sagiyang kuto aki aluyaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idha aqbalat haidataki fatrukis salah amay ati Nabi sallallahu alaihi wasallam ka makaumar ka ang kautua haid ka rugu apakaw mas ikong mga bai na miya peruron so kibagakan ko sambayang lagi diyan mambu ang kautu aming bawata naginan ande din isu manusia subai na masuti sang kanan adua na miya paliwaton so kitindigan ko sambayang ikadua bitira na susarat akakekurik ko sambayang pagambaganay akakakuring usambayang na at-tahara masuti su manusia maana na masutis kanyan kung mga najis lagin su hadath asgar agus su hadath akbar najis amala agus su najis amay ito maana na ay pagminan najis amay ito na so normal kaadar ka o abdas mana igiramya batal so abdas ka pagminan najis amala naging kutuso kailangan ang makapigo sa manusia lagi ang kauto dato si isang kauto karambangan yang kukaruman yan na miya padalam sa kaniyan hadas maana marsik amala na kailangan ang makapigo sugyanan ikinanglampan asubsumbayang na masusuti malulumpyo so bangalayan agung malulumpyo so darpa absumbayangan yan sabab sa ayam ni aloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ditirimaan Allah subhanahu wa ta'ala la yuqbalu Allah salatan bighayri tahurin ditirimaan Allah subhanahu wa ta'ala susambayang kenapa mapapadalam sang kauto akasusuti lagi dulu so yang mana na kenapa masusuti subang alayan udina sudarpa api sembayangan yan kinanglan asub sembayang na pagampaganay ang magilay niyan na mapapadalam sa kanyan malulumpyo sa kanyan na gumasusuti sa kanyan ikadua akap ketari mo sembayang na satrul aura ang kauto kasapngi ko aurat na di kapakay subsembayang akasasawaan sa aurat yan sa ayam ni aloy ko Allah subhanahu wa ta'ala na khuzu zinatakum inda kulli masjid ko anyo sa mga ditar niyo mga pipiyah siko kasumyo siko mga masjid sa ayam ana nagitindingan niyo ko sambayang so ay sebutan dero na kinanglan asubsembayang nakasasapangan piya-piya so aurat yan subai na ayapi pero di kasasawaan na ang kauto abuntalian agung kauto ang balapaladian na kinanglan asuintiro alawas yan nakasasapangan lagi dumambu
Udato akinanglan asi kumasa kap sembayang yan nakuan yan sunditar niyan amapya nagu sepenganian pia-pia angkau to aurat yan. Sabab saya maana na mi'alui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyan man iya la yuqbalullahu salata haidin illa bi khimari. Diterimaan o Allah subhanahu wa ta'ala so sambayang o mahahaid inunta sa kasapangan yan ang kautolo niyan. Yung kaya hadith na makamuguna na o si ikum mga bae akin ang lan akasapangan sa uluiran si ikumasa akitin tigniran o sambayang. Naginan mambu ay mabubaloy aurat o mga dato na ipuon sa lab na taman si isa pusod naginan ipipuro uwagama akin ang lan as ikumasa akitin dignudato si ko sambayang yan na minus nakasasapangan at tugak udi na bangkala to sabalang uwagan yan na andeded ang kautua dua awagan yan nakasasawaan na di ketarima ang kautua sambayang sabab sa danyan kasapangi nagumyasok akian sa kinigulalan noon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikatalwa kaketarima nakakakurik o sambayang na ang kauto kapakasangor sa kibla. Kapakasangor ka sa isa Kaaba sabab sa ayabialoy wagama Islam absenguran upsembayang ay tindidian sa sambayang na kinanglan as iskanyan makaantap na makasasangor si isa Kaaba. Si isang kauto agetiroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Api anda kan udin matagu atigu Allah subhanahu wa ta'ala na sangur kanu si kumasa kab sembayang iyo na sangur niyo sa mga parasyo sa gintas ko mga parasyo sa sangur niyo si isa Kaaba. Nagyanan ikinanglan aso Muslim kagaganyan mapapadala mo ang kauta kapagagaga si ko kasangur yan sa kibla. Udi nakanabaskan yan kasakit, udi nakanabaskan yan masasundod sa lagit udi ka playlayag sa sudi mlaylayag na miya pururon makasangur sa kanyan sa kibla sa makaysa na apian din miyan tap ang kauta pagdaan yan lagi na naman buo kay aluya sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na si ikumasa adinin ka playlayag na ipindigyan sa sambayang saya maana na igira na masusurang yan ang kauto singuran maanagyan kaya Kaaba sa misangoryanon saya maana na buntal yan sa ikupaganay na ang kauto pagdaan yan na naplarga din ay maana na pagpagisagadan na apian din niya kasangor na importante na minisangor yan abuntal yan sa ikupaganay akya takbir yan. So lagi danan mga sundud na pipirwanan wagamatan o agama Islam lagi naman budi malayalayag as mapapadalam sa isa barko na kinanglan as sunyat yan na ayan niniatan yan as singuran yan nagyang kaya Kaaba kagyang uto ikakekurik kuwaya maana na sambayang yan. Balasang kanulang unong Allah sa manakalamapiya sa kiatandang inyuron sa mapuntok o pamana pamamaginagan sa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.